Dubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane muraba agaciro gakomeye cyane by'umwihariko abafana b'ikipe ya PFC ni muze tuganire ku ikipe yanyu yagiye ikora inama y'igitaraganya, inama yafatiwemo imyanzuro ikomeye. Wakwibaza ngo iyo myanzuro ni iyihe? Mbere na mbere banza ugande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ujye ubasha kugenda umenya amakuru y'imikino nk'aya ngaya agezweho ku buryo bwihuse kandi buryoheye amatwi. Twihuta rero ikipe ya PL ku munsi wo ku cyumweru rwose, ikipe ya PL binyuze ku buyobozi bwayo bukuru bwa ekipe by'umwihariko General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wahoze ari chairman w'ikipe ya PL na chairman w'ikipe ya PL uriho ubu ngubu, abakinnyi, abatoza, umuntu wese ufite ahurira n'ikipe ya PL rwose baricaye bajya mu nama. Ariko iyo nama wakibaza ngo yigiwemo ibiki? Babo we ikipe ya PL rwose yerekanye ko ari ikipe ikomeye kandi igomba kugira byinshi itanga. Gendeye ku byo baganiriye, umutoza Darikonovic yabajijwe impamvu ikipe itari kwitwara neza, impamvu ikipe itari kugenda itsinda ibitego. Ibyo kandi bikaba ari muri kimwe mu bintu abafana bagenda bamunenga rwose, bavuga bati ikipe dufite ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza, ariko ikijyanye no kuba batsinda ibitego nibyo bikomeje kugenda bigorana. Umutoza baramubajije bati ikibazo ufite ni ikihe? Ni umutoza utari ku rwego rw'abakinnyi cyangwa abakinnyi batari ku rwego rw'umutoza? Inama irarangira rwose, bafatiramo imyanzuro ikomeye. Ubuyobozi buha umutoza icyizere, bamubwira ko bazanamuba hafi. Ariko ikipe ya PL rwose ikintu kijyanye n'ibitego gikomeje kugenda kiba iyanga. Umutoza bijeje ko bagiye gushyiramo ingufu afatanyije n'abatoza bandi bafatanyije kutoza ikipe ya PL, aba bareba uburyo bagenda babona ibitego ikipe ya PL kongera igasubira ku ruhando yahozeho rwose rwo gutsinda ibitego byinshi, ikava no mu myanya ya nyuma ikaba yazamuka ikaza mu myanya myiza, imyanya iyibereye, imyanya yamenyereye, ikava mu myanya y'abandi rwose. Ubu APR iri mu myanya y'abandi nkuko abafana bagenda babivuga, baravuga bati rwose icyo twiteguye ni kimwe. Ahantu umutoza tumutegeye, ahantu isi yose ihanze amaso kuri uyu mutoza ni kuri derby tariki 7 z'ukwezi kwa 12, APR Rayon Sport. Muranyihanganira gato, ikipe Rayon Sport na APR bizakina ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12, derby rwose igomba kubera muri Stade Amahoro. Ikipe Rayon Sport yakira ikipe ya PL. Abafana b'impande zombi bakomeje kugenda bivuga inyato, bavuga bati rwose ahangaha tugomba kuhanyurana umucyo. Aba n'abafana b'ikipe ya PL babivuga rwose, abareno bakabwira bati rwose twatsinze zikomeye, iyi ngiyo iroroshye dore ko iri mu myanya ya nyuma uko bagenda babitangaza. Ariko turaza kugenda tureba ese ni iyihe kipe ihabwa amahirwe, ni iyihe kipe ifite amahirwe yo kuba yatsinda uyu mukino. Uko bihagaze ubu ngubu ni Rayon Sport kuko niyo iri ku mwanya wa mbere kandi niyo iri gutsinda match zikurikirana. Ariko ikipe ya PL nayo barakubwira bati rwose ahangaha umutoza niwe ugomba kutwerekera ko uri umutoza, nta kunganya, tsinda Rayon Sport ubundi izindi zizaze nyuma. Rwose Rayon Sport wamaze kugenda uyitsinda, ariko uramutse utayitsinze rwose biragoye ko wakomezanya n'ikipe ya PL, wakwirukana tugashaka undi rwose. Ese nawe ubona umutoza akwiriye gutegwa derby? Amakuru mfite ko ari uko uyu mutoza yaba yatezwe derby rwose, bavuga bati iyi derby araramuka yitsinzwe rwose uyu mutoza arahita ahambirizwa, arahita ahabwa icyo bita ibye byose, ave mu ikipe ya PL abe yashaka ahandi yerekeza mu buryo buciye mu mucyo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ikipe ya PL ikaba yashaka ibindi bisubizo itabishakiye kuri uyu mutoza Darikonovic, mu gihe ataba yitwaye neza kuri match ya Rayon Sport. Ubwo twenda tubihanga amaso. Abareyo se mumeze mute? APR murayitera cyangwa? Muraza kutubwira nimba ikipe ya Rayon Sport mwiteguye kuba isomo rya ruhugo ikipe ya PL nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ikipe y'ingabo z'u Rwanda.